May pagatpanapon po kaya kayungan. At yutana po king kadwang aldoning kaya katapon nobena parangal kang kaya katang patuloy ng banin at parokya Santa Monica. Talakad na po.
Siklod, tama po. Ginoo, busnan mawari po ding labi ko. O Diyos ko, sumap ka po kako. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Kapanisyan, itamungan po, Ginoo kong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu at ginuning sablang tula, ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko. At ika naman impalsindan ko, kaya tang anggang agyuna ning pakakalulong lelangan mo. Antimong akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan. Uli nindakal kong kasalanan, ama kasumami karingmal amata mo. Makasakap ko karingmal abitis mo, ani kong sisising manyawad pakalulu, ampong patawad, king sabla kong kasalanan. Uling balo kong matalastas, king ika kapilanman, e may isakwil, impusong sisisi, at magpakumbaba. At uling balo ko naman ping ika, king pamamilatana, ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, aemangain tuliran, ulining kailandang loob, at kapaliwasan. Antimo impamagkalam mo, kang Patricio at Agustin, ay asawat anak ng Santa Monica. Alang-alang king masapsap akedunan na ko, at alang-alang naman king dakal aluwang bibo na king ulira. Magdalita ka, Jesus aginuko, pagkalam mo sa kako ing patawad, king sabla kong kasalanan, ayadon ko keka kaniting novena. King pamamilatana ning indukong Santa Monica pagsantungan ko. Ampat ing sabla kong kabalatungan at kasalanan amilabas. King maragul akababan loob, panyawad kong antawad kaya ka, at ngako king sisisyang kong minsan at makalilibo ing pamikasala ko. Kaya ka, at tatanto kong matibe, na miyuman mikasala, king kasawpana ning kaya kang malagrasya, pagkalam mo sa kako, ing pamagparating sumuyo kaya ka, ang gaking kamatayan ko, ing pamakikasi kaya ka, at king malmong grasya, akalmanda kang akit, ampong nabangnan, kiyan kinigaya, kaya benin Diyos ipat, Espiritu, manggaking alananga, yanasa. Panalangin aloldo kang Santa Monica, itamongan po. Maligayang patulunan ding indu, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at indu ng emula ng doktor, at ipani Santa Iglesyang San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, daraon ko keka iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampong penganak, ameng waglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pakakabos ding anak da. O maligayang santa, ampat ika po, balo mong ipibale-bale mo. At katubale pa, king ekalaro mong pamanyapot, king kabanalan. At ayaw muit mo naman isinta ng Patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamo, kamon loob at kapibabatan. At iagusin naman, apan ako miya naman aloob, kinlugod mo pamanalangin, luwat pamagpenitensya. Inyasat pigmululan, deding meto balayan, impi bale-bale mo, ulining karatunan at pamiaga-agayo.
At uli na naman imasampot mong pamanaral, karing katubale mo, magdatila ka, malugod ming indo, baligdan mo naman sa dingpi bale-balemi, at katubalem, banakeman mong dumaton at mikakasundo, at esangan may yuman, itang karatunan, ang masakit ng penabilin kikata ni Ginutang Hesukristo. Yapin itang karatunan at pepakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sa ketang ganakang bininyagan, abinamin kami nistilan king beiti, kanitang pamagpenitensya, at pamibabatang makayama kang Yesus, kanitang pamaningat, at pamanyasat king pibale-bale, at lalo-lalo na, kanitang pamanaral karing anak, ay antiking mga latilapat malalagwalang amuyutan. Inyapin mo in demonyo, pisasakita nung siran. Dagtan mo sa king ela mauwili, king kaparangalan akapadang binaring kenakan. Nune miela sa king ekalaron takot king Diyos, apanibatanin tunay ka bisnan, banting upaya, king pangabiyaming mikakasundo at misasanlop keti, apalaran ming miyabi-abe mo naman, kayang banwo, ati mo ing pamiabe-abe yung ini, ikaw ning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapurin king Diyos, datang king galanangga, yanasa. Panalangin king Kadwang Aldo, kapanaligan ng Santa Monica. Itamangan po, maligayang indo at santungan ming Santa Monica, uli na wari po nitang matibe mong kapanaligan, king ginutang Diyos, ay nyasat kinlubos mong pamaninasa, king sampat nat kayapan, lubos mong pepabustan, ingganang keko, daptan mo sa malugod ming santo, king uli ning pamamilatan mo, ining kapanaligan, mi lalusang tumibe aldo-aldo, at dagol naman sa ing pamanalig mi, king pamamilatan mo kay kami, mga pakirasan mo sa king Diyos, lugura na kayasang bayong grasya aldo-aldo, magdatila kawari po, malugod mong indo, pakiabutan sa kekaiti, pati na ingyadon mi kaya kaniting novena, nung makaligaya kin Diyos, at makakayap naman kaya kami, yanasa. King kataymikan sambilantala, deng grasyang buritan nabangnan, king pamamilatan, yung panalangin ng Santa Monica. Ipami at subanwa, mi sambani lagyo mo, datang kaya kami ingkerian mo, mi pamintuan inlog mo kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mo ka king grasya, ing ginuwa tsuke ka, nuwan ka karing sablang babay, at wanya pa naman, imbungan ng atyan mo Jesus. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Ipami at subanwa, misamba nilagyo mo, datang kaya kaming kerian mo, may pamintuan inlog mo, kaya tisulip antibanwa.
Bapo Maria, mo kaking grasya, ingginong Diyos at suke ka, nuwan ka karing sablang babae at manya pa naman, imbongan naningat siyan mo Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Ipami at sabanwa, mi sambanin lagyo mo, datang kaya kaming keriyan mo, mi pamintuan inlub mo kay tisulip antibanwa. Bapo Maria, mo kaking grasya, ingginong Diyos at suke ka, nuwan ka karing sablang babae at manya pa naman, imbongan naningat siyan mo Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Panalangin ang kapupusan king Aldo, itamongan po. O mapamakhalulon Diyos, tulara ding malungkot at biyading manalig kaya ka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, indakal alwa ng Santa Monica. King pamibalik loob ning anak ng San Agustin. Pagkalam mo sa kaya kami, ulinin pamamilatanda ilang adwa. King tangisan mi sa ingkekeng kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad. Ulining mal-agrasya mo, ulining ginaming Jesucristo ang anak mong, kambe mong mabibi at manibala, ang po yung Espiritu Santo, yanasa, talakad na po, para kindalid ka, Santa Monica.
Kinlagyunig pa po ning anak, ang po ning banal na Espiritu. Amen. Lukluk tayo po sa guli. Kambeda po din kaya kataang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Doktora Hazel Ann Cunanan Dental Clinic, Cheryl Torres de Guzman, Jojo and Irene Tuason, Jojo and Linda Roque, Merlito and Janet Katakutan, Joseph Gonzales, Risa Abaya, Miriam Katikbak, Ligaya Makabali, Herminia Makabali, Rosita Maniti, Paul Gibriel Pilaw, Arnel and Gloria Gosun, Norma Katap Timbang, Loy and Mel Pilaw, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Seri Francisco Seller and family, Ferdinand and Myrna Lising and family, Astrid Olivia Nota, Mercedes Nukup and family. Kapasalamatan na naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Julieta Maniti, Janice Magat, Father Joel Jomarsus Gatus, at Gloria Goson. Special intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Monsalan, Villamor and Resalina Tolentino and family, Ditz and Ita David and family, Father Ryan Sumang, Norma Fajardo, Alexander Serrano, Father Raymond Reyes, Giancarlo Tapnio, Ada Ronel Salao, Michael J. Rempilio. Para king malalagawang kapaldanan dari Father Rolando Lopez, Pat Ahos, Rosario de Morocut, Oscar Santos, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani. Para king kaladwa dari Domingo Senior, Alpedo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Father Pablo, Danilo, Domingo, Marcelina, Erlinda, Juanita, Father Marius, at ding baldang kaladwa king Purgatorio.
King lagiuning ipamponing anak kamponing Espiritu Santo. Ing grasya at kapayapaan ng Ginoong Hesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamanantabi ning banal Espiritu, manatili ke kayo. Bilang pamagsadyata mo karating banal na kapag masusyan, harapan na ning Diyos, tanggapan tamo tintao tang palpikasala. Di papanalangin tamo at abe-abe tamo nga duwan, ing kayang pakalulu at kapatawaran. Ginoi kayong babyete, taganlob karing tapat patuto, karing makapagmula lamong dapat. Ginoo pakalulu, pakalulu. Ginoi kayong mumutos karing alagad mo, banmuntala king mabilog ayato, at ipanaral ding maya pabalita karing sablang tao. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo king lagyo mo, kumayap kami, at akam taning kaligtasan. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakalunwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana king biye alangangga. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. Hoy paning lugod, kapamila taning labis-labis mong pamamiyaking kekang grasya, palabungan mo ing bilang ding maniwala keka, ingatan mo ing pinili mong pamilya, karing sablang mibait pasibayo, kapamila taning danong ning binyag, at ipagkalugmusaning biyeng alang kamatayan. Iti nga naduan mi, king kapamila taning ginuming Yesu Kristo, nga anak mo, ama bibi at magari kambemwat ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning dapot daring apostol. May nga pamulala laring miyembro na ning konseho, inyang ikit da ing tepangan dalub di Pedro at Juan. At inyang abaluro king karaniwan lamong taong alang pegaralan. Akilala kanito king akayabe na lang Jesus, dapat ala na lamang malyaring asabi. Laban karela uli na ning kayarap de mismo ing taong kinayap aatyo king siping dari Pedro at Juan. Inya inutos dalang mako king sala na ning konseho at kalwal dari Pedro misasabi la rin miyembro na ning konseho ngarang mikukutnan. Nanong daptan tamo karing tao deti balo daring tao keti king Jerusalem. King ilarang di napat kaniting milagro, at tamo malyaring ilingad iti, ban nalalalong mikalat karing taong iting pisasabyan, masanting tantuan na lamong magsalita, kenuman king lagyo ng Jesus. Inyape payaws dalang lungob pasibayo at sinabi karela, king nala magsalita o tuturo king makananumang paralan king lagyo ng Jesus. Dapat ngarang may kibat di Pedro at Juan. Ikayo na mismo ing matul nung isano ing matulid arap ning Diyos. Ing mamintu kami kaya kayo o mamintu kaya king Diyos. Uling eke malyaring magsalita tungkol king ikit mi. Ampon dimdam, lalo na lang tintuan maigpit ning konseho at kaybat binulos dala. Alalang akit asangkan para parusan dala, uling peleryan ng sablang tao ning Diyos, uli na ning mipalyari. Ing amano ning Ginoo, ing pakibat tamo, pupuriyan da ka o Ginoo, uling pekibatan mo ko. O munya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya. Wagas sing lugod na at talanangga. Gagawa na kayong mayupaya at masika na ning Ginoo. Yaing babye kaligtasan kanako. Kaya kung pakiramdaman ing masayang kantahan ning tagumpe, ding king toldara ding memale ning Dios. Ing upaya na yang minye tagumpe, king kaya katang pamekilaban, karing kasalang, kumate nunemi ako, bansabyan lang depat ning Ginoo, pero sana kung mabayat ning Ginoo, dapat napaintulot ing mate ako. Ibuklat yung laring pasbol ning templo, lungob ko at pasalamat king Ginoo, itim pasbol ning Ginoo, deta mong makatuliran, ilang keti daralan. Ginoo, ikaing kakong pasalamatan, uling kakong panalangin, kaya kang pakibatan, layon mo kong pepag tagumpayan.
Iti ay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula ampon magsaya. Ang Ginoo manatiliya ke kayo. Ami pasyag king maya pabalita, agpangking sinulat ng San Marcos. Domingo nga amaranon kanita, kaybat ng sinubling nebye Jesus. Pepakit yang mumuna kang Maria Magdalena, nung keno nalape palwalan ding 7 demonyo. Pintala na lang Maria Magdalena, ding alagad ng Jesus, at belitana nala. Disna na lang malungkot at manangis. Erepeniwalan ninyang dindamda kang Maria Magdalena, king mabyeya i Jesus at king pepakit ya kaya. Kaybat nanita pepakit ya i Jesus karing labing aliwang paralan, kareta nga dua kabang maglakad lang papunta king baryo. Migbalik la Jerusalem at belitara karing kayabera ing milyari. Dapot rala naman peniwalan. Katatawlian, pepakit yay Jesus, karing labing metong kahabang mamanganla. Sebyana na lauli na ning kaya landang kasal pantayanan, at ning kesya sandang buntok. At uling labisang maniwala, karing menakit kaya, kaybat ng sinubling mebye. At nga nang migsalitang Jesus karela, munta kayo king mabilugayato, at panaralye ing maya pabalita karing sablang tao. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Ibalik da kayong pasibayo, king mumunang pamamasa, king libro daring dapat daring apostola, pisyag da kay katamo rin kay katamong lectors. Nga nang may kibat Pedro at Juan, ketang kautusan dang manahimik lat na magsalita. Ikayo na mismo, ing matul, nung saning matulid arap ning Diyos. Ing mamintu kami kay kayo o mamintu kami king Diyos. Kilagyo ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Den pong tao Mexico kaya, nining buriyong pamintuan, ing Diyos o ing tao. O yapong arni, yung buro yung pamintuan. Kutang ya po, of course, kauli ko kanini, sabihan ko ka rin, kaya be ko, den tao Mexico, alalang buro yung pamintuan. Uling tahimik lagi, tangkutang ko nga ako. Pero gusto ya mo po ita, uling makaguluya. Amang nanuwaring marok nung mamintu kami keng tawe, wari makoy tatang ko, pamintuan kaya po tangatin niya sasabihan. Wari pamintuan na kayo, kumpari, tao kayo naman, po natin ko sasabihan. Ot po kadagul na yata ang bagi, nining kutang ng Pedro.
sukat keng mamintu, king tao, o king Diyos. Complicated dya po kasi niya. Ing tao, nga na nang mumutos siya, king makadiyos sa paralan. Pero, king maralas sa aparalan, ing yato, mumutos siya, labag king kaburyaning Diyos. Anya, ing sukat tamong pakibat ka rin ketang kutang, na pong paintulot siyo ko, nga nga, maminto tamo king Diyos. Pero maminto tamo king tao. Kapilan, potang ing tao, o ing yato, ing tuturunan pong yuyutos na, makayagpang king kaburyaning Diyos. Entonces, eme pamintuan ing yato, eme pamintuan ing tao, potang makatud king kayapan, katutuan, at kabanalan apag nasana ning Diyos. O neng, mamalis na kamo king kay katamong sular nga ng mamo. Diyos ko pamintuan niya. Ulinging Diyos, burina naman ning malinis. Yan ako manintun sangkan pangaliwa. Mamintu kayo karempeng hariyo. O itong, patugutan nyo no pa, murang kayong cellphone, mag-aaral na ko mong masalese. Por Diyos, por Santo, pamintuan niya itatangyo. So sinabi na ita, uling, agyanging Diyos, balutan na ita, 1 + 1 = 2, pag nasana naman, ing mipakayap tamo, kempa mag-aaral tamo. Pero, istong ing tao, inutos na kay kanino, ya Pampulano, ing sabihan na, magsyabu kayo nga na, uling manyaman ing magsyabu, agyang pang nang sabihan, mamintu kayo ako yali. Ro. Okay. Pero karakaldang magsyabu, istong mumutos kay kakaperwiswan niya, po nangyalanak yung patulo, uling na makatudking kaburyaning Diyos. Obligasyon mong kalupa ng Pedro, ing ipagmasyas, may prinsipyo mo, mas pamintuang ke, ing Diyos kaya sa aking tao. Karinya lalto, itang sakit na nitang prinsipyo, eme pamintuan ing tao. O among boss kaya po'y mumutos ka na ako. Nawaring inutos na kaya ka. Pirate ng kupukan yung itang kanakong report. Nung balo mong ehusto ita, balo mong agyang king lawen ng Diyos sali, adyo, siknangan mo yung lub mo, mikatsika ng katapang kalupa ng Pedro, sabihan mo, kupumaminto sir. Yamong, matanggal ko po, bro. Tamo yung problema. Tutu, istong meminto ka kay nga pong Ginoo, dakal ka problema. Niya naman dahil nga diba, labis ang maminto kang kaburyaning Diyos. Walang gali, mamroblema lang. Nga na nga pong Ginoo, keng sakramento ng matrimonyo, maging tapat ka keng asawa mo, pang metong ka dapat ng asawa mo. Sakit na po nita mo, nga, bakit nga ako? Mas manyaman po kasi nga tlo kay asawa nga, tampas sa likod. Adig pa na kaning mayap nga ako. Subukan mong mag-alo kay asawa, at inya namang sakit at biyatan ita. Luka katuwangan, loko nga ako. Balayo galang ako, nga pong Ginoo. Isalikot na yung kaya pa na, palto na mo. No, when God speaks to us, when He wants us to do something good, it will always be for our own good. Agyang ning kay, humanly speaking, masakit yang balamong lulto kay katamo. Ingke kayo pong patulunan, Santa Monica. O yaning babaeng matataga prinsipyo, king kapaniwala na, mas pamintuan ing kaburyaning Diyos kaysa aking kaburyanan ng tao. Bakit? Kayo, agyang anak ni, istong eyaw sto daraptan, nang gagawa na, sabyanan at sabyanan, salungatan kitang kayang gagawan, at nung kailangan pukpukane buntok keng kayang baston.
Eko po balo nung nasabi ko na kayo ni. May sanay kayo king larawan ng Santa Monica. Ating ko ata larawan kayo na king tang makaluk. Ikit yun na yung larawan ng Santa Monica. Makalukluk yung magdalahin tukod. Ale, munta ko po king Santa Monica, karing king Santa Rita, kaya tang bisitas ka rin. Atin lang larawan ka rin. Huwag yan king internet. Santa Monica, meto yung ima, matuwang babay, makalukluk yung king troso, arapanan ng bale. Magdalayang tukod. Dahil ngayon makibalo keng kwento, itapong larawan na ita, mismong iba kang San Agustin, itang larawan, itang description. Bakit? Nananuy Santa Monica ka rin magdalayang baston. Ayamaw nga na, siguro po retang tanam ng kamatis, lakal lang manok, tuka na manok, pamalas basa na lang. Masanting yung imagination mo kapatid. O nano pa, alyamaw, siguro po masakit na ipapaluan, matuanay niya, magtukod na, banta po tantala ka dyan. No. Pakiramdaman nyo rin ang mano ng San Agustin kayang kayang confession. Kayang kayang sinulat nga na. Ining babaeng ine nga na. Makanya nga usan San Agustin ni mana. At ne po nga na king katapang karas na king kaburyanan ng Diyos. Uling balo nang mumuli ko ng kayang malasing ampang migbabad king pamikasala. Mama ko yung tungkod na balas basana ko po tang muli ko nga na. Besane ko kang Santa Monica ang kikyak. No. Kikyak at manangis pero mamalas ba siya king anak na. Kulang na mo nung ene talagang isubsubing anak na. Uling king paniwala ng Santa Monica tustuya. Gusto pa mi biyabiyeng kayang anak. Agyang anak da ka, agyang asawa ra ka. Nung pariwara ka king kekang biye, era ka ayunan, ko pamintuan ng kekang buri, salungatan ko, at ing tukyang ko yung buri ng Diyos, ing magbayo ka pa, may biya-biya. Horrendem prinsipyadong tawa. Anya po yung isasabihan ng San Pedro, this is a principle ning meto nga matatag a katolikong Kristiyano. Dakalya po si walay yato. Karakal tadaramdaman. Karakal na buring gawan tama. Eko po mimimuha ka, kunwari banggit ang kiyamo. Eleksyon ngayon, akong karakalaramdaman. Okay. Papanimunan niyo yung kaburyanan ng Diyos. Karakal tamo daramdaman mo naman na prinsipyong managkat kem pamikasala. Iyutos do. Ing tuksuk ing kapamiritnan. Ing sintinganan ing malaswa. Sabihanan ng yato yung kikatamo. Nino yung pamintuan tamo. Patad, nung masala ya kikatamo, yung pangakristyano tamo, yung kapamintuan kitang kayapan, katuliran, ampong kabanalan ng Diyos. May paglibe. Mo pabustan, yung sambutan na kanitang burina mo, yung mipahamak ka. O hindi pa po yung meto nga baging maging susi na nining prinsipyo nga. Ing Diyos, agyang nang adwa ng mayap banal ang pong makatuliran keka, nakaipahamak at kami pariwara king pamanuki mo kaya. Mapalyaring dumalang kang pamaglupig ang pong kasakitan kalupa ng Pedro, pero kami pakarok akaladwa. Kaya sakit ang tukyan mo, ing aus at utos ning pita, ning laman, ning yato, ang po ning simpleng taong alang papagnasan mo nunay, mipahamak at mipalaut, king dapat ang pong masalese, king biya mo, masanting kapin siguro pa naman po at ang magsyabu ka, mo naman balo yung kalibe na nita, mabilog mong biya, king kapahamakan ng po, kay kang pamilya. Masanting pinsana nga na, nung manyaman yung miminom, mampong alam patugot maglasing, uling nakasanting nga pakiramdam, pero por Diyos por Santo, lawen may nga temo. Lawen may ing kalidad ning pamakyutos mo king pamilya mo. Potang malasing ka, pamaldakan mo rin anak mo, panyabsub may ng asawa mo. Kasanting napin naman, ning kayawsan kitang, keng magobra ka keng opisina, o keng gobyerno, o keng nukarin man, total, manako la rin left and right, din kayabi mo, makyabi nakapin man, the more the merrier, the better, the more mapanako, the better. Pero lawin mo naman yung maging kalibe na nita, king tako mo, king pera, pong salapi,
Emu, mama ko keka. Kadwa kanita, manyaman maning susugal. Manyaman man impakiramdam na ning manyambot ka paminsan-minsan. Pero ano man naman ning kalibena, mga sakripisyo pati pagtuisyo ang daring anak mo. Ampoy sukat yung kanan ang pagkabiye, mga paboryan. Ngayon, maminto kayo king tao o maminto kayo king Diyos. Santa Monica, tuturo na kay katamo. Eko pa'y Saul, iyo agyang kapamilya niyang pong anak na ene penusigan, ketang malinang kaburyan. Uling maniwalay at sa salpantayana ng Santa Monica, ing Diyos, ing mayap ng Diyos, ing matulid ng Diyos, ing kabanalan ng Diyos, yang dapat ng pamintuan. Uling itay tunay magdala kay katamo, king tunay kanawan at kapaldanan. Kilagyo ng iba, ang poning anak ang poning Espiritu Santo. Amen. Kabang susundo tayo iting pamagdawon kaniting Santa Misa, karing panalangin tamong yan, gaganakan tala rin hanggang kapag nasaning balang metong kay katamo kay itiking pisamban, kaya bedaretang hanggang taong papasaw at papayantabe karing kay katamong panalangin. Nanulaman din kay katamong kayadwanan, nanulaman din kay katamong pamangailangan. Ingginong Diyos sana yang kay katamong maging tunay, kapakibatan at kambilan. Iyang at tala naman king Ginoo, ring kapatid tamong ating miyayalawang karamdaman, ning pamikatawan, pamisip, den kapatid tamong daralan masakit akabilyan at mga bayat akapagsubukan, adwan taming sika na natetagana ning Diyos para karela. King kapigaga na kantamo para karing mayango na biye. Panalangin tala rin kaladwada rin kay katamong kapamilya, kamag-anak, kakaluguran at kaparokya, aminuna na kay katamo king biye kay tisulip. Habi mo namang kareteng kaladwaning kay katamong pakamalan na Santo Papa Francisco. At detang kaladwang may kalingwan at talanang makaganakang manalangin para karela, ingginong Diyos sana, king kayang lugod at pakalulo, iuli na laking biye alanganga. Amen.
Manalangin kayo nga ni kapatid, bandeting kay katangdaon, magilang kalugod-lugod, king Diyos sibang mayupaya. O malugod mingib pa, paratig mo kami sanang pagkalamantula, king kapamilatan dareting misteryo ning kaligtasan mi, pasiklangan mong parati yung kasalpantayanan mi, alang-alang kareting kasawpan na binye mo, para king alang-anggang pangakabos, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingino manatiliya ke kayo. Iyat nayo ring pusuyo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Tunepin karapat dapat at matuli, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa Diyos kingalangangga, lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristo, ameging Paskwa mingeni. King kapamilatan na ring anak ning sala, may nga bait laking biyeng alangangga, at may nga buklat laring pasbul ning banwa, karing keka sasal pantaya. Ampat king kamatayan na, mayat bus kami king sariling kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, mi pasublyan kaming mebye. Nyang eni kambe daring sablang koro ding anghel karin banwa. Daralit mi ingke kang ligaya, at abe-abe ngaming angening kakanta. Banal ming ipang karapat dapat nakampurian ning meto yato uling king kapamilatan ning kekang anak ki Hesu Kristong ginumi at king kayupayanan ning Espiritu Santo dininan mong biye at kabanalan ing sabla. Alakang tuknang mamaus king kekang balayan ban keta manibat king kayaslag ning aldo ang ganang king kayalbog na ing metong at dalise daon miyampang yabilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamo mo mingeni, ing pabanalan mula king Espiritu mo. Retingayin na daralami at darawon keka, ban para ke kami, maging katawan at dayanon ing kekang anak, i Hesu Kristo ang ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya iting Eucharistia.
kanitang benging mi panganyayaya, kinuha na yung tinapi at pepasalamatan at pinuri, pirasune at binyene karing kayang disipulo at ngana, tanggapan ye iti kongan at kananye, iti ay kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Lord Jesus Christ. Makanyan mo naman kaibat ning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayo na kampe pasalamatan at pinuri, pinyena yung kalis karing kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti kongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kita mi patawaran lading kasalanan, daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Lord Jesus Christ. Ing misteryo ng kasalpantayanan, ipagaganakan ming kamatayan ng kay kangana kami ngabos kay kami, ng kayang maligayang pamanyubling may biyeting pamaytas na banwa, kabang panayan mi, ing panyatang ng pasibayo, inyadaraon mi kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal as sakripisyo. Balikdan mi ngayayin ng kay kang Santa Iglesia, at lawan ming mi daon king sarili na, pauli na ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalam mo king kaming misulo-sulo king kayang katawan at daya, mikatmon kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong ayalangang daon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamanan daring kekang Santo. Muna, kambe ng Maria, kapilan mang Birhen ay induning Diyos. Kambe ng San Jose, ang kayang esposo. Kambe daring nuan mong apostol at maligayang martir. Kambe ng Santa Monica, ingke kaming patulunan. At ding sablang santo. Pauli na ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patan at kingarapan mo. Iti sana ngayon ng pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ng kekang Santa Iglesia, akasalukuyang maglakbe kiti king yato. Kambianing ke kaming Arsobispo i Florentino, ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ng kekang anak. Pakiramdaman mong mipnong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap ke kangeni. Lunusan mo lang mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot.
Kanakan mula rin kapatid ming mayango na biye. Abe kareting ke kaming pakamalan ng Santo Papay Francisco. Ading sablang ke kami matula at memo na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king ke kang kayarian. Anong nuke mana yang magkamit lubos king ligaya mong alang kapupusan. King kapamila tanang Kristong ginumi, aking uli na, pagkalog mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamila tanang Kristo, kambena at kaya, o Diyos ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, upurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ing Ginoong Jesus, tiro nakatamang maus king Dios, at ing katamang ipa, niyang ini masikan tamulog manalangin. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, at malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasopanan, king kekang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas, king nanumang kaligaligan. Kabang panenayan, mikambening matibe kapanaligan, ing pamagbalik ng Hesu Kristong kay kaming talapangabos. Ginuming Hesu Kristo, nga mong sinabi ka rin ke kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo, mula sana babalik din ke kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan ing ke kang iglesia, at pamayapan miyang panbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga.
Ing kapayapaan ning Ginoo manatiliya kay kayo. Iduang yang ing metong at metong ing tanda ning kapayapaan. Nyohing kordero ng Diyos, nyohing milalako king kasalanan ng yato, mapalad tamongan ngening tanggap kaya kaniting banal apamakinabang. Ginoo ek matampang tanggap keka, dapat iagkas miyang amano mo at kumayot na ko. Katawan at dayang Kristo, isadusad na ako king biye alangan.
Manalangin tamo. Ay paming malugod, balikdan meng mitmong ganakaing kekang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ning kekaming pangakabos. Idala mo kesana king ligaya ning pamanyobling miye. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Loko pa mo po. Siyempre po, bayin tuling bendisyon, pasalamatan tayo po yung kakatanggels, please. Iyamong Eugene, do potangkay, abitan tayo po kini, patse may kulangan tang pari ka ring schedule tamo. Pero ngayon po, ini regular, di na nakatang oras para kaya ni kakatamong kaduang lubi na mas. Kangamong Eugene, thank you, among. Actually po, kami pa pong miyabi seminaryo, pre-college siya, Percy High School ko. Naikit na ako namang malati. Malati ganita. At karen pong pare, yapong itong sasandalan mi, nung liturgy yaman, canon law yaman, ayan. Karen yaman matuang kumbento, antik-antik, yapong Eugene, yapong kaya kaming ayasahan. Pati po yung matuang misa, mas malo yung Tridentin Mass. Mag-Tridentin Mass, bari kayo ni King Kain, Lagundi. Patangkay po ng buri ang experiencing Tridentin Mass. Approve naman ng Pisamban, kaya ko po kang among Eugene. Kaya ba't, no ka rin ko regular magkaya mo? Kita ka nung chapel in Perpetual Heights, Sindalan. Kita pong kalampas o Bayo Burger King yata ka na. Bayo Burger King, Perpetual Heights. Okay, so ako po kaya masyadong baloy tang Latin. So thank you, Among. Thank you. At siyempre po, kareng offerers na mo rin San Pablo, Parian Centro, Handmaids of the Lord, at Marriage Encounter, ating makatuki di Dr. Hazel Ann Cunanan Dental Clinic, Cyril de Guzman, Jojo and Irene Tuason, Jojo and Linda Roque, Merlito and Janet Katakutan, Joseph Gonzalez, Riza Abaya, Miriam Katigbak, Ligaya Makabali, Herminia Makabali, Rosita Maniti, Paul Giriel Pilaw, Arnel at Gloria Gozon, at Norma Timbang. So, dakal pong salamat kay kayo nga, at karen pong mag-serve tamong ngayon. Thank you. At bukas po, Sunday, do ini po regular Sunday Masya, ing misa tamo itang regular time, 5:30 p.m. Ing pong kakatamong Mass Presider Father John Floran Cortez. So the regular tayo naman pong kayabi Father Floran. At din pong first bukas in Santa Cruz Maragul, Laput, teng Lector Ministry, Ampong Komi. Okay, so talakatan na po para kintuling bendisyon. Ingino manatili ke kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayapayang tutu, ingipay nga na kating Espiritu Santo. Ing sakripisyo ning misa mi daune, umeka mong angyen iking kapayapan.